Isuweng pa sa Kantiko Don Bosco Media Network ko nirum chaksua, ang Alicia A. Sangma na simang na daling Koborrang ko parakatinga. Kata bichurang, Rongjingo Civil Subdivision ko prakanga, Meghalaya Pradesh Congress Committee, William Nagar o meeting watanga, MDC Bernard Marak case ke igunyo ni Kuwata kumatnaha. Sudpito ko pa, 100 drums One Gala Festival abatinga. Chinguk pa Koborrang, Skurba Salo adok ni Skutung Minister Conrad K. Sangma, Rongjing Civil Subdivision East Garo Hills ni Uprakan ko Deputy Speaker Timothy D. Shira, MLA Jim Sangma, Thomas A. Sangma, Brining Sangma, Rupert Moment, Arpong Sing Marak ni Dong Paanyo Dakanga. Rongjing Civil Subdivision ko Rukyon Kana, Wamang Bilsi Sutpyong Police Hingi Dongaha, Yagatal Subdivision Rongjing CNRD Block Kuba, Nirokangin Ar Talayangan, Unbaksa na song, Kaya Chasa Sotchit Pate Kuba, Nirokangin. Rongjing ni MLA Jim Sangma Jilman na akanani ko Dakowa Kusyong Be, Matelan Katakos Kutong Minister na akanangha, Wamani Singbe Dunging Gapako, Chusukatani na Aruni Pagapas Hagi Papuno Sangman Rongjing Civil Subdivision ko Rukyo na, Chuton kaani ko Chusukat na, Skutong Minister Yagatal Subdivision ko Sungani Bidingo, Wetani ko Rongjing Civil Subdivision ko Gatal SDO Ruben Moment ko, Pakwatiw na nga. Rongjing Civil Subdivision ko Sungyo na ni Sumayo Skutong Minister Jimman na akan pakingon, Yagatal Subdivision ko matnahani gaman, Rongjing Jolot Sungdunging Gapa Mandirang na tatang ni Kusyong Chakani ko Parakanga. Yagatal Civil Subdivision ko Pachiani na, Atsing no kapa isol ko, Atsing baten na tra. Ya sumoyo, Atsing ni jat ni bhagapa, late PA Sangma ko ba Atsing sakan chian, Kisik na nga, Aro dengtang manca, late PA Sangma ko Atsing baten na ba tra. Dalo ya dal big pa subdivision Rongjing subdivision ko ya area ni Mandirang dalo mat paha. Bini MLA Nas Kangba Rongjing subdivision na demand committee dong pai dia raken dia kam ka aha. Aro bini MLA kani jat mano. Ya civil subdivision ko ya area ni Mandirang na rapana wal sal raken dia bini MLA dia kampo ka aha. Belsi sotrina bat pele ya civil subdivision ko mat bana sirangan kampo ka aha tsun. Sakan sikon angaya sumeni bako anga batela. Pingrang ya civil subdivision namin long pending demand. Ruuta sumenang nan Rongjing area ni Mandirang ya civil subdivision ko demand ka aha. Ano nga namin giscry nga taalo ya fieldo ya program ko ya dentang manca ya talbig pa chenkor ke ya program ko takura may ba dentang diaputan kinga diba yapsan fieldo chang ni chang Rongjing area ni Mandirang meeting ka Dentang liderang rebay meeting ko ka Ajni jat di pagapa late PA Sangma ba. Yat pun na pildon. Ay tabat sang biya meeting ko ka Civil subdivision ni kaman. Raken kampo ka PA Sangma sagi ba? Rongjing ni Mandirang na namin kasachi. Meghalaya Pradesh Congress Committee William Nagar Congress Pavano meeting watanga ye meeting o William Nagar aro sungsak ni independent candidate rang Congress candidate Deborah Simarak na support kaani ko mesok na ya meeting o dongpa e bakkor ang ha
Koborko Mansuani Gita di William Nagar Independent Candidate Sri Lucky G Moment aro sungsang ni Independent Candidate Silman N Marak wamang Congress Party na support kaingai ni Parkatanga ha wamang yari bank pa election no siya ko ako man de wamang Congress Party na kamkaanggen ini agan dapanga ha singe lakpananggen Congress pan singe MLA basi tenanggen Congress kita ongja tau azargani kubrektewa ansili India ni MP election ngen Congress block painga central block painga change kagen azargani kubrektewa central ko Congress an gomi kubrektewa public round corrupts na da alwatseng da kerkinga corruption ko ancheng ya somayo jegal na nanggen da alwanga saksa magapang ni sni again so anga da kerknas kinga Rimpu Bernard Marak ni Advocate Bernita ar Marak ni Skrubasalo Parakata ni Gitade Bernard ni kusa ko dongpa case ke gini ni kuwa wata ko manha tura police thana aro tura women police thana o sikat kaman case ke gini ko Advocate Bernita ar Marak ni kamka anichi Bernard watata ko manha ar ya case ke gini na nanggni rangoni bawa jokaha Bernard Marak ni kusa ko rimpu bagan rate kagapaw ni banga case rangko ni kusa ko sikata ar badya ba case rang na watata ko manha aro bail ko manha Advocate Bernita ar Marak adita bulsirang na Bernard na dakcha kinga arwa Bernard ni kusa ko case sikat kapa case rangko jikun be jakkur engachim wa case rang ni bawa tata ko man gen ni Advocate para katangha mandirang ni agana ni kita di Advocate Bernita rimpu bagano ruma man ko mandirang ko tangka go usabara gija bail kayo na ni agana ha Advocate Bernita unakan chakani ko unskanga ha wamang maapagri aro kangal chogri nga unasa nga wamang na tangkara gija tak chakani ko naha ni wa parkatanga ha Chan sulpitu kepa 100 drums Wangala Festival ko Chibragri Wangala Adam West Karuhel so yajani chiking tari ko ni chiking tari ko no ngatinga Wangala ko belsi antian November jaw ngat runga gatanya belsi bapsan jaw no ngatinga yamanya ni ko dengtang khal arangchi abachingata ha unbaksana handloom aro local mandirang ni arak kepa bosturang ni exhibition ko yasal gatamo ngatinga yamanya nyo adita mandirang bakkurang ha handloom aro handicraft ko tura GHADC ni CM Albinush Armarak 100 Drums Wangala Festival Committee ni Chairman Ronald Rukman CH Sangma aro adita tadag pamandirang ni dongpaan ni oprakyo nangaha yamanya ni gini kepasalo Trinamool Congress Legislature ni Party Leader Dr. Mukul Sangma mungsong pa supagpong ni bakkurang ha arun bak sa TMC MLA Zenit Sangma TMC MDC sa Diharani aro adita tadag pamandirang babakkurang ha Mukul Sangma agan kupatiani ko nangaha aro wajat ni takarka nirang ko tangbangirakyang China didiang ha Director General of Police, Dr. Rajaram we welcome you. So, to this. Yan dal na Koborrang ni suwing pa sa kantikon metela